Meghalaya State Olympic Association MSOA haka arpoi tadik nailor ban Pynkhreh ya Meghalaya Games kabasan kalalum jialang haka ban Pynkhreh ban sei madan ya laki rang bat ki thei ialehkai ki ban ya ai reng haka ne kelempung ba ka jela haka ne ka kenti ya Meghalaya Games on pelong ya ka syabar na kanong ba shilong kata ban pelong hasor ba tura ka Meghalaya State Olympic Association kala syem ya kasin jam bakar beteng banang kentiu syu ya ki jing ialehkai ka bamenta kasin ki jajing ialehkai baro ban pelong ki long hadu arpulai teli bat kini ki kentop ya ka archery, athletics, arm wrestling, badminton, basketball, boxing, cycling, football, golf, gymnastics, judo, karate, swimming, shooting, softball, sports climbing and mountaineering, table tennis, taekwondo, volleyball, weightlifting, wrestling, but wushu. Uba John F. Karshing, Working President Meghalaya State Olympic Association, uyathu bayamenta nakaliang ka sorkar lengba katnat sports kaladon hapdeng katong jong ka jing Pynkhreh ban penbit penbiang ya ki jaka ban ialehkai. Kerja kedua jadi mana kadai kawin ki meeting nak kita bon ke bagian tak habis song hak jing Pynkhreh ban pelong ini kan Meghalaya Games kepesan so komen ini tu ipi bah ini kedi makan mau hak arja arpong milong ki ialehkai South tadi di kini kilong ki disiplin ki Meghalaya bo ban kin pen simbuta kayu nomor ba ada kesin nengkong ke bakal Meghalaya Games kan poino syabar ke distrik jungka capital mo nombak syabar ke nombak jungka Syllad te ni yoi ba kembala terwa ban long haturwa ke Pynkhreh state kolong kala nang ya syasat but kumba kadai ka state games kemut ni lawan inspection ASEAN rengkat by minister bodong brom rengkat commissioner rengkat director war chief minister badon lang ha ke jiya lek pe ki jaka sing surum te midrbok ho geliang bagitan ki school ki college ki bahe ki badan ha ka bidai badka ka contingent mo kan umut kin nikmat ha we goi ka ASEAN te ni jiya lang mutasi kanong ka jiya kret ko global bat pe baka numpal than kata ka jing lek player ladi ki ialehkai nomor kadang don ru ko we ki ha Garo Hills baka de kesin nengkong tim nyumkwa bakan palatan nomor yo ka banpat ya ki jingkia ha benta ka wede bat ki jakasa di dendra ta karau mene ka review meeting bat ki ASEAN mon sukumen mon obi ASEAN group kila trailang bagi jing ajimut na kai MSOA na ka komen bangin bo kita ki ya ka size sub contingent ka balong kat ban biang bat kan long ka palatan ki ialehkai ki bala ka MSOA kala shimi ka mo ban pelong ha ni ka Meghalaya Games ka pasang ki long ka archery, arm wrestling, athletics, badminton, basketball, boxing, cycling, football, golf, gymnastics, judo, karate, shooting, softball, sport climbing and mountaineering, swimming, table tennis, taekwondo, tennis, volleyball, weightlifting, wrestling, bat ka wushu. Gini kilong ki ialehkai ki ba ka MSOA kalara ban pelong hakip ide begini ki ialehkai ha ka Meghalaya Games kepesan hatu